lonely. Oh, I'm so lonely. Dear Mr. Longley. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin akargaday ti basket ko. Siya kung timang pidot kadagiti amangga. Sorry talaga. Agap apurak namin. Wow. Nagkwapon da ito alalaki. Asino nga ta da ito eh. Itala ang makitak dito lugar ni. Oh, atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkawkawas na. Nagbanglupay. Napanan ije paradaan. Sa dino nga ta ti papanan na. Anya nga ta tinagan ni Mr. Pogi. Apay nga ita kalakaang. Itay pa'y nga agur-uray day ti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Ay, itayak kumapay. Ngamamom, adda na kadungpar kanyak alalaki di ta kalsada. Dinongpar na ka? Ngam agkat katawa ka pa ilang? Ay na siya, pinagsasawang day alalaki. Ay na, kasano nga apa, kat naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana, kan nagbanglo. Aging gaita, maang-angot ko pa ilaang di perfume na. Ay sus, makapailam. Ni Nardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dayi at tao, tamaperdi laang taldaw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dayi ang Mr. Pogi. Alaki din, irwar mo dagi tamangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta ka aruba abalay? Kanayon mat nga ti baro a border da dita. Taninayunan da manan di building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta di nasabat ko alalaki anatayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amamom? Kat no namin anon nga imay dito'y balay. Anya? Apay ajak nakikita. Kasano nga rod ang makitam. Kat mairanranamot ngamin nga da kay di trabahom no umay. Apay nga may dito'y balay. Ada ngamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan nga ti di na pa'y naawis. Iso pasaray umay dito'y. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo a kwartam. Iso mo ti bagbagana. Diyak amu ano pod no. Uso nga min itati kakasta. Uso nga rod. Jay may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ado mo ti mga ibagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan abasta italag iti uray asino ti nagrigrigatan a kwarta. Sa bagay matkit di Ken, jak man la na damdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon nga imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Itay pa yung urayan ka dito paradaan Sana kasumrak ita. Agtarang kaso Oh? Di mo ko naan ang pinagtrangkaso na kadya lalaki ang nakadungparkan ka di kalman. Ayun gayam. Bili gayam tinagan na. Kan agam amudakin ni manang ko. Kasta? Oh, kat kasano? Saan ka? Sumra kita? Saan, friend? Maululaw ak ngamin. Oh, sige nga, Rod. Siya kundi sumrag. Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend. Sino nga tamo tagtuk-tuk-tuk iti tengat aldaw. No kaano pa'y ama ululaw ak. Mapan ko man lalo katanan teritaw. Naimbagal daw mo, Claire. Sika. Naistorya ngamin ni manang mo masakit ka. Isungat to'y, inyalaan ka iti prutas kan tinapay, tapno daras ka nga agimbag.
Inistoryanak ni manang ko kan. Nasabat ko ngamin itay mapanagisuro. Nadakamat na, nga ka dito'y balayo. Ay, kasta ka di. Pasensya kan. Agsakitak ngamin. Mala, umunag ka, Billy. Nagyamanak. Agtugaw ka. Sorry gayam, idi namin sangal daw Nadungpar ka. Awan day jayan. Sa anak mo't anan ano. Saan ka na-disturbuhin? Amo ka kasapulam ti aginana. Huwag gayam. Mabalin ka ding halak ti cellphone number mo. Kaya't ko ngamin ti makigayam kan ka. Adda ka di pa'y gurigur mo, anak kao. Awan matkit din tatang. Agim imbaga kun. Akong gayam. Adda natang nga insang pat kao. Imbang lasi daam tapno pumigsa ka. Ni, nangalaan nyo nga itiday tatang. Intad ni Nardo. Nadamag na masakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na ka mata. Uray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatang ngayon na. Amangan no addag ayuman na. Sikakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay, no di ni Nardo. Nasing patabaraw. Ay natatang, di yung dakdakamatin tinagan na tad-ad nang agsakitak. Apay adi mo kayat ni Nardo. Gapo ka day, tanan mula ang aman nalaw na. Ay na anak ko, nalawat ti daga ni Nardo. Uray pa'y, jak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kung da ito ije kusina, talutuan to ni manang mau, inton sumangpat. Jak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwa gayam anak ko. Ipan padamag ni Nardo, numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakitak. Mapi nga umay nakpasyaran. Siya akong agluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-matan manang. Imay ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam ama sakitak. Nasabat ko ngamin, idinapanak nagisuro itay agsapa. Imay nakinikan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo kuman no baro pa'y laang. Ni manang mat. Day takit din ti damdamagak. Madlaw kumat ngamin na kurso na adam. Jak to pa'y unay am-am mo. Apay, asino ngamin ti makamamo kan kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mangibagbaga naggapo kano ije Bagyo. Adamot mangibagbaga naggapo ije Manila. Jak amo no asino ti patsyek ditan. Bay am manang. Tano maimbaganak. Formal ang makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kamin to. Kat kasano ngayon ni Nardo anabayagan nga agararam kan ka. Awanton ati mangtad kan ka itinatengken manok asidaan tayo. Numapaay manan gapo ka ni Billy. Hay, awan bibiyang ko iti day dyan, Nardo. Kimotong kamat basit anak trangkaso. Basit lang. Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong kaunay. Imbag nga oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asimra ka iti trabaho. Iswa na panunot ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Unay kat amalas ko itangal dawan. Friend, si kaman laangan ti mga sikasukan ko na. Ngapay ko masyak. Sika Kasapulan ti interview. Kat interview Tapno maiproseso ng di pension ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din. Si Kamat. Kalugaram dayta. Iso nga si kaswam. Adda ka di pa'y damagam kanya, Claire? Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mon ti agawin. Claire. Kasanong nga dyan nabayag nga yababkas ko kan ka? Ay nanardo, imbagak matan kan ka, idi pa'y laang. Nga awan apulos tiriknak para kan ka. Mangnamnama Claire. Nga agbaliw day tarik nam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardangan nakon? Sa anak nga agsardang, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalakta. Addan kayan ayat ko.
Adan, sino ngay deta kaya nayat mo? Ni Billy. Am-amom. Saan kong amam mo? Tangay na isubmit mo matan dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakan ka. Claire, Agawid ka nardo. Kuntaken da kanto ti office mi. No addan tupay kasapulan dakan ka. mabalin mo't lata si katimang kontakan yak. Itad ko kan kati cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi. Anas kan nga si kaswak. Uray ka di rabi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy. Saan, ma'am? Imayak dito balayo. Takayat ko apasyarin ni Claire. Ah, awan pa'y mat. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. O sige, urayam nga rudan. Siya, mapanak mo't agluto. Ahwen gaya, ma'am. Nakapag-desisyon ka din, itiaw-awis ko ken ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin ang nagawid nila kay ko? Ada ngamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest iti kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, into nagawid. Ne, ada kamot gaya man Claire, ada bisitam. Billy? Wen, Claire, umayak ko maagaram no mabalin. Agaram? Ala, panawan kayo ditan, tamapanak pa'y agluto. Billy, dito'y kan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko maamarabyan ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka matan, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada, aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka ka di pa'y? Certified single, Claire. Napay, agrup-rupa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panag ko na? Di mo ka di nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Giso adya ka mo. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadimat. Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing ka nga agangaw. Sanak nga gang angaw. Pudno mat anapig sa ti karismam. Umunapay lang nga pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon ken ka. Agyaman ak ta pinakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gaya mga gluto ni manang mo. Katuwa na, kano day tati suro-suro na ikipagadalan. Kasta gayam. Wen gayam, Claire. Mabalin ka di at tulungan na ka mang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot dan may papaniti dayt na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. O sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Nagawid akon. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire, Oh, apay. I love you. Nagsarita kamin ka ni manong mo itay. Isulat tamat ti kunana. Sa anak ka no asumsumrag iti kakastaan networking. Pa-scam ka no dagita. Uray ka dikin ni Billy, manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya, jakmat kayat ti sumrag iti dayta a networking. Manang, anya ti aram ni Dak. Panagrik na kat agar-aram ni Billy. Kunakon kat, kursonada na kamat. Nga ta, Di tingi-tingam anay bagtirik nam para kan kuana. No ay ayatamat, di awan problema. friend, kita day ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mat ti gagayim na. Kan awan mat pictures na. Aywan. Apay ngay. Mapagdwa-dwaan, saan ka di? Wan nga rod.
Apay nga yakas ta. Kinapudno na. Maditag parparik na kanyak, friend. Claire, ay, may baglaang ang tadakan. Nasapa ka nagawid itamanang, iso asya kong tagluto. Oh, apay anarabyan ka? Ada problema. Katnas kan ama amuam day ti abanag. Anya dayta? Ado ka dagiti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanen. Anya? Kinaduak ida na pa nag-report iti pulis. Iso anarabyana. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige, Mang Narod. Padasa mo na kontakan. Ay, Ay sus, saan ba't ama kontak manang? ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak-anak talakan kwa na idi. Naimbaglaangan ah. Iskamar matkayam day jay ataw. Ay agasam. Adaw akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod tatang. Ay, nagaram ka di kan ka. Ha? Ay, saan tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni manang mo? Wan nga rod tatang. Imbag ta saan na sales token kat nailisi iti paggat. Dear Mr. Lovely. Tito Manny, nasangputan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka busy iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manin kanyakon. Ada umay ko itad kan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak paikit din amang asawa. Ibagamanan. Asinokso katam idi ti daya parko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog ngaminan dyan girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalong kanyak. Anya gato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wen, pagkasaran mi man laangan. Tapno legal ti panagdenada iti girlfriend na. Ang ubing pa'y unay. Anya nga ubing pay kat nasikugan nan di girlfriend na. Isumat ti ko na. Kan adamot ang trabaho na. Ay ti nga mitiin lepas na akurso. Ang saan sa pa'y nakasagana ni Rafi ang mga asawa, manang. Kat kaanon tupay ngay ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa. Tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minan ni Rafi akanakak. Di inawawir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, mani. Diyak pa'y naipapasti kinabalasang ko. Kat, kaano kanto ang nakasagana? Dadan niya agtrintakan. Kat, Syakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, Annalyn. Saan na kumamot a pagurayan iti manupay atawan? dua pa'y atawan. Anya? Duha pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kasta, honey. Ay ayatan ka. Kat awan plano nga agbirok iti sabali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot ngay may ni Tito Manny? Diyak nakita Nagadumot naman
ti asa si kaswag. Nusan ngay may, gumura kan kwa na. Si Gakit Dimat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di taan. Mami, isong agpay suday jay. At may samot. Ayan nga, ti girlfriend na. Mami, dito'y ka pa ha. Tayo nakasarita ni Tito Manny. O, sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Pabalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka. Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, ang may sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinaganan? Analin tinagan na. Ayun gayam. Analing gayam. Napayagan akayan ayat mo niya, Tito. Wen, jaman na mo. Uray ka na yun na pagkadkadan ti di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tati ko na da at true love, Tito. Ay, may ka, Tito. Iyam mo ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, Tito. Tani, agmay sa ka dito, eh. Kasla ka la pimpiman. Si kagayam ti istoryaan ni Rafi. A paborito na atito na. Istoryaan nagayam kada kayo, ah. Kanayon si Kati bida iti istoryana. Ano, pudno ka di abaro ka pa. Pudno manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San met? Kinapudno na. At dan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae. No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't nasawan. Asaan na ka ngayayatan? Ha? Kasta ka di? Wen, ay gayam. Ramanam dagiti insagana may apotahe. Iti kasar ni Rafi. Kan ti kaanakak. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen, iswa siya ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Agkit-cater kayo gayam. Wen, kat mo agkasar ka. Siyak to ti alaam nga ag-cater Una. I-refill ko lang ang daliti putahe, sir. Jackie, umay ka man pa dito'y. Tayam amu ka dito'y baro abisita tayo. Si Kamet Manong. Jackie, iso ni Manny. Tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny, isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrab-trabaho kanya. Kaya balasan pa eh. Allah ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kaya barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Wala, sir. Kaya, anyagay, marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini misis na. Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inmay. Nadlaw ko nga roday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisan mo tan di girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rodmat kayat. Katanya nga nga ti urayam. Ay, Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? saan pa'y kanwa nakasagana manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ba'y tinaskan a review anyat oras rin. Kaya't kunti maturog. Ay, makaturturog ako. Masino nga tamot nito yung umawag iti nga trabi. Ang mga no baro ang number dito ni sir. Ay. Hello? Hello, Jackie? Sino dito eh? Ni Manny da ito eh.
Jainam amom ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino ti nang tadi number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyak ngamin makaturog ang pampanunot kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilatan tiyawag mo kanyak. Lumakayak unay no awagan na kiti Manong. Pinadas ka lang nga inawagan tadyak makaturog. Sika, apayan nakaraing ka pa'y. Agre-review ak ngamin. Nagadadal ka. Working student. Kaya't ko ti makiis-istoryakan ka. Mabalin ka ding agkita ta, inton adawayam. Sige. Sumurutak kadagiti gagayim ko amapan ijay Singapore. Kayat mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurutakkan ka. Ay, isungarod adi ka aw-awisan no adda papanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka na ni. Kalpasan amapan kami ijay Singapore, mapan kami mat ijay Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Tiagpaspasyar. Imbagakon kan ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasang ko, tadyak tun maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kandagi ti agbalin nga anak na, ti ayan ti atensyon ko. Wen, pudno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tadagiti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakkan ka, may papankan ni Jackie. Nasingpet ni Jackie. Saan akas kadagiti daddu maababae dita? Saan na pailang akayat ti makiayan-ayat? Deta ti kanayo na nga ibagakanyak. Takayat na pay kano amakalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti maadaan iti kastoy a restaurant. Iso nga agad adalak anaimbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigatanag. Nang nangruna ita tadan din ako naggraduar. Ado ti project anaskan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Amok, kabaalak da ito eh. Kasano nga no ibagak, kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko matulungan na? Siyak ti gastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay a panunuta madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie, kayat mo ka di agbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kayat ti kayan-ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan anapudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kayat ka atulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko ijay Singapore. Di ka man lang nag-chat kanya. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka, boyfriend? Bisyak iti trabaho. Puro ka trabaho. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidak? Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisyak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis ko nga agkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manan tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamit pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan,
agkasartan. O manugot akon nga agkasarta. Nakabayad ako na tuition ko para iti dayti a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapno awanan ti pampanunutek. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti planom? Planok ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman akon iti planom, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanyak. Oh, agriring ti cellphone mo. Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kayat asungbatan. Apay adi mo kayat asungbatan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manen. Annalyn, Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simbaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. labing itak. Ngam saan ka nga ikalaysa? Anya? Manny, saan ka kumamot nga agsawi ti kas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalaysa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan iti kas na, Manny. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nakarakupan. Iti dito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw anaming pinsan, tiriknakan ka. Dear Mr. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko kami dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimet. Sana masapol nga iras mo dagita. Jakay at amabisinan dagiti staff ko. Kunak namin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimet. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandani akon malpasamangan. Apay nga ita kalaang. Di mat kunakan ka nga i-rush ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mat gayam arash day jay? Ay, bisbisinam laang day tabagi. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita a panawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasingpet ti boss. Agasem, tinawon nga daing Chris tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa'y arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wen nga rod. O sige, mga nakon, tagidan tan asumret. Sige, mangan kan mare. Intaray ko ba ni ospital ni nanang mo itay? Tasimro manan ti sakit na. No kasta? Na-confine man ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ni ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo, ore basit la kwarta. Igatang ko maitiagas. Mangibaga aklaangan kadagiti gagayam ko, tatang. Bay amon, padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Ken ibagam mo at noan niya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sungbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir.
Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko mabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamuan nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay ko maadyak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon di akwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka dayjay. Kunakan ka at talaga ama nagtulong ka dagiti staff na ni sir. Ngam, saan akas ka rin na di intad na akwarta? Apay ama danagan ka akas ta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka din nga agurder akon iti kanan. Si Kaman, Sikapay lang ti agbayad, kaano nga min ay si ka tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro kag tumatlang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mat nga agbirbiro? Kunak tumatkan ka, nga isarak ng iti kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaan ijay? Tatay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sadot akaskan ka? Si Kamal, tila ibagbagang. Mapanak man langan agurder. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti daydi alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak mat. Awan ti maganab mo iti daydi alalaki. Uwan nga rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant, sika ti agbayad. Pati load na, sika ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawon a relasyon mi, manang. Ay na, oray pa'y mano atawan ti relasyon nyo. No kastamot latta ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Oray gastusam aging gat lumakay. Ay ayatak ngamin ni Arnold, manang. Ay nasaanin nga uso day ta ayat-ayat ita apanawan. Agpraktikal ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anya ngay. Talagang agabroda kon. Oray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir? Katuan? Ay ngam pagsarsaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod da ita. Iso ngay masidaga kada kayo. Siya kung timang itreat kada kayo. Nangag mo, friend? Uwan, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, nabnabsoga. Sir, agyaman kami iti panang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awanan nyaman na. Sir, asidaglaan nga dito ti balay mi. Siya kung ti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Well, sir. At adayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan. Maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing-singpot ka, boss! Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tan titulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Aman no agungatan ni misis mo. Agungat? Saan na maaramid dayta, Marie? Di mo kadiam mo? Amadama ti panagkemo ni misis ko? Ha? Ada cancer ni misis mo, sir? Ay, sapay ko mata maimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko.
Agyaman nak. Dahil ti magusto ak agalat mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, at dala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako ni amangam mo. At da ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka. At da nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuhin? Dito ka diti dalan na mapanidya balay yon? diretsom lang dayta kalsada, sir. Ibagak to no agsardengkan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaamo kadananang kantatang, kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay ngay tinamnamaam no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan, ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko, tainton ada ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dengdenggan. Anya aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basangan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta text mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo narumbang nga ibagakkan ka da ito eh. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam kami Nan kita akman. Pudno ka di dagito'y? Saan ka mamati? Ni sir tinagapan dagito'y a message. Ala? Agar-aram kan ka? Nang rugi day ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Agar-aram at talaga kan ka ni sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray mano. Jack replayan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano? Jack amo. Amok akasapulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nga agkimkimo ti asawa na? Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ay, at damad gayam pagdaldalanan ni sir. Han, kunakmat kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya kamaktanhan. Nakaungungot kamutan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na kun nga awagan? Anya kamaktanhan. Saan ka kadimat akasta? Ibatam ti imak. Apay, di na ka din naiayatan. Ado ti parikot ko ita. Isumat lagayam anak kaong umot ka. Isu nga adayuan nakpailaang. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ay ayatan ka unay. Ag-cool off tapailaang. Mari, anya mat klaseng angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay? Pampanunutek laeng. Kasano dagiti duang anak na no ag-abroad matain. Ada akmat. Sapay ko mga raw, ta saan ka pa'y makias-asawa.
tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amaki asawa, tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya ato agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kamin tulat ti agkagasat. Di, agsabat tulat ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay anak live ka? Asikaswag namin dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Pata ni Sir. Katamom. In my office. Damdamagan na ka. Apay ka no anak live ka? Rumbong ka di ama-amuan na no apay ang nagliva? Awawagan na ka kano. Yung apay adi mo sungsung-batan. Mariribukan na kita. Nagchat. Kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus talagang samat at type na ka. Isong harod ajak sungsung-batan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni sir. Ay agpanunot ka ana imbag. Rumbang laeng, friend. Agyaman ak ta pinatgamtikid daw kung hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaang ang lugan mo nga agsarita, sir. Taamang ano ada makakita ka data, kat sabali pa iti panunutan da. Di mabalin mat ang mapantay iti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mulaan mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawam, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie. Pagyamanak no makaamiris kanton, sir. Saan anasaya at ti apampanunutan? Iso pa nga asim. Sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, sir. Sige. No day tati kayat mo, Marie. Agyaman na, sir. Manapakabsat, at dadagiti drama ra iti Rudy kasla simple line, may sa ibabay na at trabaho iti opisina, may sa idalaga na nadumparan ti gwapo iti kalsada, ken may sa ilalaki na panayon na agkunkuna isaan pa'y nakasada na iti kasal. Niyamno din dyan mo inaimbad, makitam na dagito'y ket saan na istorya ti ayat. Istorya dagito'y ti panagkasapulan, panagtalag, pananalilaw, ken data na pait, kanito nga masapul mong pilian no ti puso mo no ti dignidad mo ti salap ni Bam. Ket dito'y sumlet da Marie, Clay, ken Manny, talo ay bed na nagdudumati dalandan diyam at papadati sudat da. Ni Marie, misay ang tiyada na agpaspas nag-unay. Nons break line, diyam adda pailain isuna iti opisina, ipapaspas na dagiti iparamid ti bus na, takayat na ipakita na mapagtalkan isuna. Niyam iti likod ti kinaragdiat na, at dati nadagsan ay problema iti balay, ninanan na masakit, naipan iti hospital, ket ti pamilya da agsapsapul iti kwarta para iti adas ken dastos. Ay kakabsat, no may papanan iti ina, awan ti anak esaan na addanat. Uri basit at tulong, at para nasilaw iti kasitnyadan. Isuma idi nagpadala ti bus na iti kwarta, narikna ni Marie ti panagyaman, kasla addanan sa laknib kadakwada iti oras nakarkalo ti panagbutan. Niyam dito'y manggudi ti saan inasayaat. Taadda dagiti tulong na nadalus, niyam adda met dagiti tulong na adda nakalamin isin niya. Saan na ikwarta ti bayadan, no daduma patirik na, patital na, pati panagrespeto iti bagi. Dagiti gadayam ni Marie nakarik na nasaan, simple ti aramid ni boss. Kuna da isaan amin inasayaat ti sauket na dalus ti pandet. Niyam kasano mumit na ibagaday ta iti babay na agbutan para iti nanana. Ni Marie, saan ay managing bubukod, saan na agaramid iti dates. Agayat lain iti pamilyana. Niyam ni boss, inut na inaramat na ti utan inaawat ni Marie tapno sumlek iti bed na. Nubrudya na iti kumusta, iti chat, iti awad, iti panakaasi, adinda na ti tulong ket nagbalinan ikaway. Ti panadyaman ni Marie nagbalin ipanakabain, tamo nan adda asawan ti boss na, adda pamilya, adda responsibilidad. Kit idi nanawis ti boss na agsalitada iti lugan, idi kayat na pay namapanda iti hotel tapno awan makakita, dito'y inagsakit nam nagtakdal ti puso ni Marie. Saan isuna inagtunog,
Saan isuna inadpaytulay iti buten. Inbadana na saan? Inbadana asaan isuna kayat adbalin ibasol iti bayad ti sabali. Adda asawam, adda masakit itaw nga agud ulay iti ayat mo, kit data na atensyon na itad mo kanyak para kumakadakwada. Ay data ikanito, kakabsat, kasla dumanon ti sakit iti tenati dibdib. Tanudad duma, ti kadakelan ikinatsud ket saan ipanagsigaw, no dikit pananibada iti, saan, ulay agkintayed ti bagim. Kalpasan data, ime ti istorya ni Clay. Ni Claire, may sa idalaga na iti may salain ipanadumpa iti kalsada, naritna na ti kilid kasla pelikula. Adda lalaki na nagpakawan, tumulong, nagniti, ken nagtalinad ti banglo ken lupa iti panunod na. Tinaganak at Billy. Pugi na anad agsaw, marunong adi pakita ti panadayat. Idi ko naday imasakit ni Claire, nagdala iti prutas ken tinapay. Ay, no si ka ni Claire, kasano ka saan imarit na nga special ka? Kasla blessing, kasla love at first sight, kasla tilubungkit ng ted iti tao na at pakaamukin ka. Niyam kakabsat, aganad tayo. Saan amin imanted prutas kit manted met tinapudno ipuso. Saan amin imanibada, I love you, kit amuti ke papananti ayat. Ni Billy, adamet dayam networking imaiwanwan. Kuna nagtripo ti kwarta, aduti nakadanan ka, kit kayat na maawis ni Claire ken manananaad indest. Ti problema, ni manan ni Claire ket saan basta mapati. Amunang ati kwarta ket naridat biluken. Amunang ano may sa itao ket baro, awan nalawad ipakasalitaan, awan pa'y sigurado ikinapudno, saan mo dapat ay tad ti pinadsadabaam ikwarta. Ndem ni Claire adwa-dwa ti pusuna. Kayat na ipesyan ipudno ni Billy, tano adda kilid, no adda tamis ti saw, no adda lalaki na maniparit na nga sika ti pinili, nalakaunay na mapukaw ti panunod. Dito'y ikasla kayat mo ibada iti screen, Claire, adanad ka? Saan mo maitunda ti puso iti lugar na awan pa'y mapa? Nam ti kinapudno saan malapedan? Adda dagiti ko teachers nagreklamo gapu iti kwarta na indas da iti networking. Adda dagiti nagtalet niyam na awanan. Ket ni Billy. Awanan. Saan imakuntak, saan imasarakan, tasla napintas asamin na bigla naburak. Ti lalaki inagniti iti kalsada nagbalin ipanangadilaw. Ti ni I love you nagbalin ipamuspusan. Nasaktan di Clay, niyam adda pa'y bendisyon ta saan pa'y nated ti amin. Niyam uli kasta, sakit lata, tanu maluko ti puso, saan na kwarta ti napukaw. Napukaw ti panagtalat mo iti tao, napukaw ti panagpati mo iti ayat ket nabalin inalinis. Kit itan, ti istorya ni Manny, na isuti kasasakit unay gaputa makitam dito'y ti kinakapuy ti tao no saan nakayat ikitayan ti bukod na ibasoy. Ni Manny, may sa ilalaki nakaslaado ti ibagbada may papan iti kasal ken panagsadana. Adda ni Rafi, ubin penyam kayat na agkasal daputa nasikob ti girlfriend na, kit dagiti nataynan kiat nadanadan. Saan pa'y nakasagana, saan pa'y nalpas ti amin itlano. Ndem ni Manny met mismo, adda ni Ana Dawin, babay na nabayad yan na agur-uray kanyana. Agur-uray iti pangako, iti kasal, iti church wedding, iti lalayslan na saanan ipay lubos-lubos lain. Nem ni Manny kanayon na agkunkuna, saan pa'y, dua pa'y etawan, aguray kapay, saan at pa'y nakasadana. Kakabsat, adda talaga tao saan pa'y nakasadana, nem adda met tao saan lain kayat agkumit. Kit data ti sakit makitam iti bayad ni Ana Dawin. Inalamid na ti panagulay ipamanagnak ti ayat, nem ni Manny inalamid na komportablen lugar na mabalinalatan ipadyanan no kayat na. Nem simplek ni Jackie, may sa ibabay na adadal, marigatan iti tuisun, ken kasapulan na ti tulong. Dito'y rimuha ti pudno ilana ni Manny. Saan na ang isuna ilalaki ay nadanagan iti panagsadana. Isuna ti lalaki ay makabaal na agitan iti tulong na adda nakalamin ikasukat. Inbadana ken Jackie natuluan na isuna, bayadan na ti gastos, nem kalpasan data, sinaludsod na no payat na naagbalin i-girlfriend na. Ay, Manny, data kat saan na ayat. Data kat panangusar iti rigat ti sabali. Tipudno itulo saan imang supat iti puso ti tao. Tinapudno na ayat saan imang ulay iti may sa ibabay na nakapuitap no maalat. Ket ni Ana Davien, awad ng awad, at sapsapul iti lasun, at sapsakit ta ti lalaki na inururay na ket kaslaw madadayo. Kayat nati kasal, tayat nati nalawad ipanako, dem ni Manny ket napno iti ulbud ken panagliklik.
Ading darain bada na naadda na sarakanay sa bali, na nalpasan ti leson, napakawanan ko maisunat. Ay kasla napudot ikot silya daytay ti puso. Tati pakawanan no awan panababawi ket saan ikinapakumbaba. Panagtalaw dain dayta na naparabawan iti nasamit da sao. Dagito'y taluma istorya, kakabsat, mangisuro kada tayo iti may sa idakel ay banad, no adda ka sa pulam, aganad kano sino ti adtultulong. Ni Marie kasapulan na ti kwarta para iti nanana, nim ni boss kayat na ipagbalinan daytay tulay iti basoy. Ni Claire kasapulan na ti ayat, nim ni Billy inaramat na ti kilintap na umaipan iti scam. Ni Jackie kasapulan na ti tuison, nim ni Manny kayat na naitugot daytay iti panakaitulay. Nim adamet silaw, ni Marie nakapadibaga iti saan. Ni Claire nasaptan nim nasusuluan na ti adsirid. Ni Ana Davien, huli nasaptan, amuna itan isaan ilambin na agulay iti nalaki saan makabaal manidayaw iti panagulay na. Dati napudno na ayat, kakabsat, saan ka nga ipilit iti lugar na makabain, saan ka nga iawis iti panangalinaw, saan ka nga pagbayadan iti tulong, kin saan ka nga pagulayan adinda na malipatan mo ti bukod mo ipatid. No nasaptan ka, saan tayat na inadadal ka? No nailuko ka, saan tayat na iawanan ti sirid mo? No binaybay anaka, saan kayat na isaan ka may kari iti ayat. Dito'y tilagsun, ayatem ti sabali, niyem saan mo kumabaybayan ti bagim. At pati kay ti ayat, niyem itugot mo met ti panunod mo. Kit no ti puso mo agkarkararad iti lagsak, ikararad mo met ti bilad ay manibada iti, saan, no ti ayat na sumanbay ket saanan na ayat, no dikit panandadal.